Blay P Baro Shagatup Kubor Jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kelong. Kerpat kinong elam rat nyong po ban kentiu yo ulum worto kum kejaka jengok kai perthai. Milinti kinongnya kali sorkar kejing siu bebiang for election. Kerpat ke Nyau Trap Youth Council yo branch manager ke SBI Nongstoin ban penstet ye kerukom trekam. Bat lepli pat ba ye ke Football Academy hanim Nongstoin. Bat mentangin pa syiki kubor bakam penya. Ubak Paul Lingdo Menteri ke Tourism ke Sorkar Jela ula shimbenta ban kiu deki kejat syaulum worto uba itenat bat bepengat uba dan harat nyongpo haka katway terik urempang. Kinong elam jong keni kerat ki ang nuot bat kitrang ban penbaha bat penjanai ya kilinti kisingkin syauni ulum ban kring ye kiriu it mariang bat kiriu it ya suari ban wan jengok kai ye kejing ityang jong kamariang ha saudong saukun jong ulum worto. Hakini kesngi UMLA kenong po uba Miril Bonds Aim bat u director ketenak tourism uba Cyril Dingdo bat kiwe ki officer kini ketenak Nariboy district kila kiu syauni ulum. Kinong ilam jong kerat nyong po kila rai ban penlong ya ulum worto kum kawe ni kijaka jengok kai perthai hakini ke district. Uba Paul habekren syikila pathai kubor hadin baula yuk kejat hakliar jong ni ulum. Ula ong ba ula dap da kajing sngaw hun haba wan jungo yaw ni ulum ubala ban yu ilut ya kasor nong po bat kiwe kishnong ki ba marjan. Ula ong ru ba kini kejaka ka don hok ban yo ya kajing ithu khmat na kasorkar ban kentiu ya ki kam jungo kai perthai. Ula kentu ya ka tourism ban wat benya ya ki jinat ban penroy bat penbahai ya kajing don kam baro kenang ban pen urlong ya kajing ang nut jeng kinong elam karat nong po. Balan! Ran nung po. Talong Selepas ya. Tadi ke pot beli tiap tu. Ini bisa untuk mah. Ke Bandung Shwa kalau ke jengwan ke jongah ni ke dia ke invitation jong local MLA di Pak Meral Buan bat hang ni ngi tang dah ke bersupet ko ni ru itu ya ke potential jong ni ke Jakarta kan di kumba ka dua bar hang ni ka angnut nakarat de kalau bangin develop ya ni kumka tourism site kawe shwa kalong pakadai ka jaka ka ba kaman ka view kabalong nglaw nong panoramic view of you ilut ya kasar nong po bat kisnong ba marjan bat na ke ni ka point la ban you iru wat ya kasar shalong de kabar kalau bakum ke district headquarters kadang .com penyok shibun ka funding akan jingi debat ka tourism namar ba kani ke sektor ka ba la kiu stat ba bat ka bala ban generate employment opportunities ban penmi ki ka kamaina ban tagi samla bi kinong shong shani de kumbang ilai kran bendan ka jing don rengkat jong director kerja kajing don tagi jong tourist officer hangi ke ba .com sha kalau ngin le ka feasibility study ngin nap bahai ni ke jaka but ngin jet ru ya ki activities ki ba on a priority basis ki activities items ki bala ban ra kamkloi shwaya ka revenue ti ngin le season le ya baro ru ka mlai ngin don kam ban face ya ka ti ngin le ru kumta di bang layo ya ka report jangka feasibility study ingin saya nanya syam nanya kenduk biang kenang bangila ban prioritize kindu items within kandu budget. How idea about tourism policy kejongi tourism policy 2023 la dapat impact angto
ngila identify ki A ki line departments ki bangidan kampanye tray regat ti bat aduk mentahi ngi syam bakadan kejeng ya tray lang jong ni department Kinongnya kali sorkar jong kitanat sorkar bapher ke jela ki kimi linti baka sorkar kan siu bainong sngi ya baro kat kum kador ka babiang hakapor baka sorkar ka pindon kam yaki hakapor election la kadai haka election MLA MDC lani MP namar ki hab bantre palat ya kapor trekam nagi kendon trekam jong ka sorkar kata shipau baje min step haduk san baje janmit kumbakalong haduk ki snem balalet ka sorkar Meghalaya kamdon ya kajing siu yaki katkum kador sngi Henry la siu antat ya baro ha kabadon yaki balet election duty shibanai la siu shihajar tingka badiu balet tang khendiat sngi ru la siu kumju la nya chu khendiat ha kabede bonika senjpi ki ai ki mat rekam ke ba phi bo ahmad samta ka bha kamet para no ya kali ka bo jingi hi kare ka wei bangi bo ahmad kalong ba ini fight ya ke hok ini le ke hok so ramar bodo kam tam ni banyak government jadi bare no kira ki yang tinggi grassroots level mah staff mah bare mulai kedon kebentang apa sih tu fi mo press mah ba nak len jumi kat bala ni fight be hok ramar bomat jumi recently gelap kan ke election kat ni kendo berkemle yang tu kami ke isu kalau ke sio ya ka by election ya nak len ni ka sion la thok sio bas tu apa ke government ke priang lelis department sio updeng ngin thok jungi bat ka bangi thok ni ong kan riam gin non ke podiri di sigi government driver multi government driver wala ti bashabar kin ki bus kin ki lok kin ki mo ki tourist bashabar election tiru pli gitu gin sigi den biang maka kamu driver ke di bakhya su fi bersimit so sabar bersimit duty ni jio operet yang kasukwa apa nak message ba wala election department kan sing kaya kan ni wala ni ri basa pending ni sigi ka MLA kemudian driver di ayo itu kahok juki dan ngipat yo baru mentah kita ngayat baka election department kita proceed kam seman maki di ong to si abangi sa biang kita ka jinduk jofi ka jing na ka jing bamyo jofi ka MLA mo baki pedian ki pedian niya tre bertang ya corporate hi baka election department yang skon aga message ba ke MP election bonwan baki MDC te kanong ta su ke jing jing kan ya baik nam ka jing thok bila apa sa government sa election department kan follow up itu jo nam nginyo bet korit ka bila thok nomor menahkani ba adep ngidon ngi trelang bang not isu ngidon bang not isu spesial ke saya ke pustuna kalong ba nak not isu bang ngidon bang naglan mangani yo message baki por election por kiyo onoriam kini government drivers kedon da ka order ke bami bar election department bagi driver kiyo ne ngidon ko podirit kata kali les pa sisni tingi le no ngi tho ngi pan ju tho na naglan ko kopi ya ni yen close bangi pa sa usiyo lok deng tu tingi kami ko order mangani pa kami tu pas-pasan publik apply to election department kalau apa distribute sebabun ki ni ki district bro di babun di district commissioner office belarsi yang tu mentah don ki district ki bala yo don bagi pat yo message kolong banak lin ki ai ki ong ba kamut ba ngim yo ngin sa yo tingi be sha ka por teng ta hilong we ba kan ka election department ta subakan ki kya ngi driver kai ka hok jingi subakan tu ai ka por wa biang bangin duk tai ka tai Karena tiba awak sukar kan boleh itu pada. Kejauhan jungi kam thoi gariat ngi thoi be saka election department ba kan follow up be ada podiri ndan ka podiri jadi bendong ngi include ya ka ni ka city be nagalan ke laispa ngi ai kalong example be include bangi ya recently ba mi man hakani pat joni ke amli ka di aspasan phoki ai ta udu khot jungi boro ngi la pedeng kata kalong aspasan phoki ngi ya kanang ba kai gi jungi kalong ba kalong equal be boro ubli sitio unyo sitio ubli sebenarnya sebenarnya apa susipat man hakani babun hi itu ifi don ki bayo ke election ya ka jingsio kolong ba burti sibana ru sajar burti asni ru sajar lam sam bagi lang kepada dia tang syukwa ke katan ke chain dia ba kan kita kam don ki jing kendo ini noru selom malang jingi la tho saka election department bakla accept dia kata kala apa dia selom kan kita apa ke bonon ke MP election bar ke MDC tang tai wis Kaseng New Trip Youth Council Longstone Circle, haka khat Arthur Rumpang, kalalit bani kendo yu branch manager, Jonga State Bank of India Longstone, bani kren halor ki jing e, bagi kena school bat kiriu pai ba kia kendo, habalit don kam syakate ke bank. Nakaliang Jonga Seng, kalikentu yu branch manager, bantau kilat kilinti, ban penstet ye ki kam ki bedai, bat ke jing play ki bank account, bagi kena school ki badon kam kerke ban apply ki scholarship jongki.
Kasenggalakan ru yo branch manager ban penboni kejaka say pisa ling baki kor ATM but updating machine kenang ban suk ki pat ba ban say pisa but ban tip ya kajing don pisa jengki ha ke bank. Yang kasi wan ta ban tunduk ya branch manager jong ni ka State Bank. Maka beda baka jing slam de ban play di account bagi kena school. Adu bakal penlong i kena school ba teng-teng ki habando i scholarship ni baka jing delay pelat ba kin nang ni na bank ban ken le itu ki account kam tam gitu ki ba play kemai. Di nakaliang jong BM la de ong ba minsa bu biang ki staff na banta na banta ban play ki account kena makan pen state ti nakaliang jungi la tepat jur bagi kinle terpang kena school nama ba lada kinle kle bat ki bat ba bagi kena school kan kata apa lagi kena school makan selam kan cim ka po ti kumjuro ndai ni wan ru ang ne ban dawana UBM ba un ban bu biang siki katuk kan teli ki ATM machine Kena kalian dulu ya kan ni lu ada ban kan saya ni orang ban kila ada ban wat di kajaka kila ada ban yo di mentah ki app setengah ke mesin setengah ki ATM mesin makin 1 point ndak kila 1 point tu ki ATM mesin nak kalian yang kabang kan pilih yang ni kini ki ATM hak buat kajaka kadai hang thi ha dengan bakalang thi ha jan PWD department hak itu ki area te kumjuru nila dawaru na branch manager ba kide ude ban penbiang hai kini ki update mesin nama ba nakapor teng kini ki update mesin ki long ki thot ba Komisi benta ban kentiu yiki kami le kai football ha district West Khasi Hills katu kat ningut kiri orang ba ke bayu ijingai kila play ke shlem hikai le kai football bala ai kerteng Bright Star Football Academy ha kadong non den New North State. Ya kini ke shlem hikai football la play pat ba do ba Australia Rashir Sordar New Nongston kumu kongsan ha ke jingedon lang u Dr. LL Mausor Vice President MFA kum sembut kongsan uba Precious Stone Rintathiang President ke Academy bat kiwe kiri orang ba. Kini ke Football Academy kalebuk nong hikai do ba A Lamin AIFF Blue Cups leader bat ubalabat ya kekerdan AIFF D license futsal 1. Lai to. Kesinjam lani kedai kesinjam ko ba biang pala nomor ba P ila don kam saya nomor tang hang tei ha ponok pendeng ya don palat aris banget taki kena teng-teng ki poi sidu lai separo te kita don kam ya ka moh ya ka jing penjanai lani ya ka ban pek bat P hang ni kendi mentan ni presiden nong pitang yo tang Hasan Arpau nyuma kata ka di jing stang But ke AKA ke ba ke jingle ke jang pi ke ba biang pelat ke long ba pisim ya ki kena ki ba sedang nadu ke kerta ke puras nem nga I complain nga congratulate ya pi ya ke ying ke sen ke jang pi but ya ka akan ni jang pi ba pilale ya ke badai pala ha kan ni ka khidmat ka wedai bat ka Thai Nongston ha wedai bat ka football Swa bangan syong ngakwa banitu ang ni ngalaywan ra argut ki kena mentan ngakwa ban jet keteng iwe de isunalanda yoren sobayen isuna bat ipila marngar sobayen ta syong soba melingawan ra kini pidapit kumongong mene ba kitalan yung ina Nongston bon kila sakut hashtag lenti tama kini argut kita ki priar ki ba longkum ka example lada feedback isuna landa yoren ide ikalakai haksnam arajar san but ilasdang ban yele football na do usnam arajar hatsan kata kamut hasnam arajar hatsnam bidap siposnam but hasnam arajar hatsan ilai yo ban le yele nungkong ya subruto but hasnam arajar hat nyau ilayo lat ban le chadu chadelhi
par hakini kisdam ke jingbet jingminot jong I ilala ban sajid ban lej ya ka try for Indian team ka try ha Orissa house dam arjar ka kendai napta ka under 17 Indian team belai ngong pi pat ngatrai haduk mentah sekentai bat senrang na nong stone kemud ba ini ide one of the best players so far mentai dang don tang kat kendai snap in ai ka jingkit bok kit luang I binang trash talk idang don mo mentah hakini kisnam ila wan ila kai I mentai ila kai ha shalong na ka tim mulai Kasenjuk santali kishnong ki bakentup ya ka umrenja mausiat knam nong kokeu nong trau bat madan umkhar minta kasngi ka khatar tarik urempang kilalet ban bu da kajing ujor hakmat jang deputy commissioner East Khasi Hills ka kong Rosetta Mary Kurba halor kajing senjor kajing king umrenja ka bapin yeso bat ka surok ban net umroy airport Kajing tor bat senjor jong kani kajing king kalong nakadaw bajur palat kajing ya kitrok kitmar na kani kasurok na kajing kang ya kasurok haden umyang. Uba bi thank you unong yelam nikisan shnong uloong ba kajing king ha kani kasurok kala senjor bat kala ban bu jing mai ki pai ba ki balej bawan lada kang ya kitrok ki bahe ban ya ling ba jong ka. Las ngau thuo ba ka DC kan ya keren ya kani kam bat ki engineer ka PWD ki bapet ya kani ka surok Kabas kentuk na dua kasih nomor seknam Berenja nongko lo preu bat madam nokhar ni dan lah ni barusan kira sinong ring jeng ya juga di terok kamtam por melihat di kit kia palat Tiada mar kapla abang siam ya kini kijinya kini terok di bahaya na 12 tang mar repair kadam kapelong yang i kemudian sinong bagi I don kijing imai kata kijing kieng kemudian haka jingkieng wa umyam ke ban lek airport jadi di masa kadau nak liang juga bor sensor sinong bagi pek ya kini jingja ki ba ja kini si I ba sisin ke sini kini jingkieng kala bandu no jadi di masa iwan halor juga ni nama pun sengau si DC nak kata kaba suah begin mat ikijing kum ginung song sinong jadi di santel sinong kemudian segitu kita iwan halor juga ni ka halor juga ni ka jing pet sengau DC nang ba ini ya berkam ala kelet naduk balas na gidi gidi yang renga kan mau biang ba la pli ya gidi gidi yang hak por badang long chip ni sari ba ike mo long bala bangkuai dua belai bat wan pli ru da gubernur jongka jela ji Jacob hak to ko dia kita kemud kemakalong mentakan gidi gidi yang kal ham slam ba mungkin tip kita senam exactly kan no senam ngamla syo ban kan mau henre kidon kitak kisin bat ki mau tablet ki bala bu hak ta gidi gidi yang tinggal tablet man kan mau ya senam kepala pli ta gidi gidi dia re ke kan mau ko long hak por bi long chief minister ba ike mo long bat gubernur ite ba ai besar Jacob ko ibu ni kong purba di balai DC ila sim kaya gini kam bat ila sim ru ya gini kini bat penbet ya gini kam kam kloy kenam bukan nomor rak jadi ini baik ba bedon seti gini gini apa gini sans beli sinong ni semua buruk ha ba ye don hakam raju I ba pitar bidi video inshat seketika tanya don lang debat bagi la air ya rasaran ba video ni sim ya kini kam ban pek ban itip kambha ya kejing long jok sinong kemudian seti bahwa ko jadi santai di dor bar sinong ki jemi kat tu kat ningut kinong de madan kila persyang ban rung jibor ha viewpoint mau yong rim ha ka khat wei bat khat artharik rempang klem da yo kenu kajing ai bor na kinong peniat ke sinong mau yong rim mardor ki bor sinong kila hiar ban khang ya kani kajing le jang kini ki briu shipang lami kajing nya haba ki bor sinong kila pensyai halor kini kapang kita kibriu kila menjur bat kila sange no ya kajing temu ban sedang de madan ha kani kejaka
Betul no. Aplau jonga kali ka Jaka PWD am Kalau dikali kan apa senang dah buram yang dor senang. Buram yang dor senang. Fiwan bandu kini lembak dor senang. kadai bitang ka TVC. Ada Fiwan ning Namar hapo ka TVC kan tentang Senong ru municipal area. Kan ni kami ke municipal area. non municipal area ru tama. Menta baru kita kau. Beni kau dah kan? Yang entah beni. Em ka surat kadai ba jang ka municipal. Beni kau dah. Wat sonong stoin ru. Beni kau dah kan? Pasti ru menghap ini. Baru lak bancang ni ko. Kalau tidak masuk, Fiwan dah jubur cuti. Dalam buram jaga dor senang. Fiwan menang kumang Di kumang. siapa tu orang bagi ladap pan ladap keren ki omin saaj kini segi orang. Betul, asal siam, Ila asal syong siam. lagi kan masuk pertama. Katam jo kini sehi ke bagi syong di mana ladap. Naman dah ni kan kerja itu bahag ni kebentahi. Naman nam tak kau kesubak. Ho ni pen kuat Jong abang Syong. syang barabar ni si pen Em. kuat. Ni ke kunyut ru ni Ilakang gas mansong municipal. manan kini kata ikat karai nak dor basyong ta. Bafimila basyong. Kata di karai nak dor basyong. Dua kan dua Ada ba. dia kuat bak dor basyong. Biang man kalai dah kan osip. Ada fi dah fi ku habang ikan nak basyong ku kini ku. Kalau dor basyong kata ni kali ada kabor. Abang ni kan para kasih pun itu. Abi king film film situ. Abang ni dak pan mesra ai. Dak akor ke buram nomor buram yang dor basyong. Mesra ni la dep jang. Iwan cai, Iwan hari-hari mensua nyimpan lah wan penbaik. Nomor tu sipor kalakang kakut kalakang man buat kuat ni. Kuli bopas den Sekundo ni. pada kisna par Aduh mentah lama apa lah. Kisna ikan ya por kan. Pagsyong manan tingin hinip siya. Nday kay kan kuan ka ba. Kini lah senar ka persen. Resimen pagsyong ka don. Di kani menyimpan lah yang pilihan tu benta nomor ka di ni hapan burom ya ka haikut buram burom ba timpat syak beli kan dia benta kan jebo katam Kadan ro kajing kena ngaso ban pengkalai nasib. Ya orang bak senong pa ban le kata bak kalai nasib. Pila ban batai kan dia. nama kila ya tisipo argi wat ni kila ya bun sebab palang kila sim kabulut baro ti hawai dei berkata ti sang ila ong gi panasnong ina hab in ashi panasnong banabar inum kan pa tambang hab lain nasib iki kadi kata ga jiko long kata ro long jing sha kam dei hangi po iha kan yubi po kadon ka benta po po som ni moyor to po jaga iba dang lai iba kesnong kala ibet hiba kin hab dan kiduan kan Cekid dan ro kajing ong ba orang bak senong kuat ban siu sim na kepisahan dan kam ban siu pisah. Kadan kum kata ro kajing kendo ai. ya pi kong kata te ngam judan ngam re kuat ba sibu bencaro ba ile dia ni ngam kampoi hi seni am dei tau brio ong ba ngan tan por pengan pan pisah naki em kawai kalong ba ai bi thik tang kabai wan lum nyut namar ngi penang kam na kalisnong ati por benang sak play man suang nrei yakum kata ka kajing kenthok tu ya tali lai duk ya pi Kanut di mana senang kanut di mana barco ha kanut di mana senang kanut di mana barco Yang gue basong ni kan. yakin ya long yak ibasong ni ngin pak sak te du bentar Abem ki ban senong te ki ban senong moyong long ki basong ni. Kanongot ki don ta. benasong mo yung mungkin kita tang bang sandromot the rest thing gipun ma berapa Nambar kum ni sedang dino ki nang ko mulai ni ki dai. bana baru mulai dah iba pun lagi di mulai konsensi kan Uba Renekton Lingdo Tongkar, MLA Kamau Kerwat Constituency, but Chairman ka Regional Democratic Alliance RDA, kabakentup ia kaseng Hill State People Democratic Party HSPDP, but United Democratic Party UDP. Haka khat artarik rempang, where hi kipat nyong shong shnong kathan mau kerwat, banwan syakajingya lang pat ba baningkong, jong ka RDA, kabanlong hayo mau kerwat haka khat saw tarik rempang. Kini kejingnya lang kan sedang hakapor shibaje nok paisngi hakaba ukertong mon lang jong ka RDA uba Robert June Kharjarin uban yakun yak election MP na Shillong Parliamentary Constituency un pensyai pat ba ahlor kimat
jong ka jaj ban riu. Hakani ka jingelang endon ringkat kinongilam jong kiseng UDP bat HSPDP ki ban ai jing pensyai halor ki pang ki BD bat ke election MP ban wan. Ka RDA Regional Democratic Alliance jong ka parti UDP bat ke HSPDP kan penlong ia ka jing yalang paipa public meeting ka banangkong ka jong ka hapo ka yau mau kerwat ha ka khat sau tarik jong upnai Februari arpo sau ha ka por shibaje ha ka plau jong iba WL snaitan hajan jong ka yung mane balang ublay mau kerwat iba rabat jun khajarin ibalong kandidat jong ka RDA in yo banwan daladehi ban pensyai pajba yakimat kijura kiba idon ha kabai day bat kene kijipan kre kene election hoi kindon ru kinong elam na ki artli ki parti na ka parti UDP bat ka parti HSPDP ha ka bat kinyo ban wanlang ha kene kijalang i khot mi wer ban kerpat ya pi ki ba jo ka mokrwat konstitusi baru ya ki shnong mambarjan jong ki ba ki bahap ha karani kor konstitusi ba pinewan knang ha kene kijalang kajing don jong pi iwei be iwei kan long kajing ai mensim yangi baru pinyo ya kajing syai ha ka dei bat kane ka election ka pamta i khot ha gare jelang om dei tri kinong kersan jong ka parti UDP bat HSPDP handai kerpat jiru ya kiwei kinong kersan jong kiwei ki parti ru ba pinwan ban sngap daladehi ya kimat ki jura ke bangi gidon nak takane ka election but ngikot ni wari pi barok ki pajba ki baron ha yo mokrwat aku to sngi ba pin cha skor ya kene ki jingalang pajba ka jungi ya ka bagin long ha to por kublai shibun kublai shajarngo ya ka jisha skor jopi kublai Ka-Office District Transport East Khasi Hills ringkat ke District Administration and Police haka khat ar tarik rumpang kila pelong ka jing ai jing hikai ye kinongnya kali halor kapang observance of National Road Safety Month Arajar Arpusau haka khat ar bat khat lai tarik rempang ha Shillong Police Reserve Thana Road Shillong. Nalor DTO ba ar hinge lawan Shimentaru President kinongnya kali sorkar uba sis imli bat kit khot kinongnya taksi nasor bat kapsor bat ukiki rochel nakatarat police traffic. Kabar nimla man kabar de barok ki jaka ji sa ngi dei ban kabar de barok lang barok ki district ki subdivision suno subo no kam sora Shillong nangta ibon don ki wiru jaka bi hable kan jing kot pon la ban le inta kelti Ke jing hikai ba pi aya ka bedai ba ke traffic rule. Ki jing hikai long kim dei ban nya speed lane ban overtake without seat belt without kibon ki traffic rules ki bladon to kat kum go traffic rules and regulation di ban hikai ki Ke de ki department ki ba pia ba support ya haban komentar ni tentang ke department jing sa ki don lang PWD ke health nangta ke police department district administration ki school ke education department I mean halor kini ki taxi ki bucket pasjar overload tentang kam hap sukat kum ka capacity kan itu jing sel dalam dengan kingat ka pain kat kum ke section 194A imat kedi kin hap ngat ke jing sejak bi hap supain aspak ka per access passenger ka bedai ba kene ke rate kandiat ma ba nadu ba ke lockdown kadang ke restriction ban kit passenger ma la ka capacity di kador kala compare ndre hadin ba mentakan ke corona kala shono ala do ndre kador ka kamyar kene di kumjo ibo na pa ba ko padi o complain nang no pa ba don complain is tim ye ngis lai gede pan ya kat kum ka rate babu the government per kilometer kade 26 per kilometer for taxi and 13 rupees for extra for subsequent kilometer for first kilometer long 26 kemot ke department kala macam action hadin kumno don be complain ding lah macam action lagi action kat kum di section juga dia ya itu kandiat sebang bedai bagani ka National Road Safety Month kene jenis gede berbor
nagaliang ke Ministry of Road Transport and Highway ni chat pelong ya ke National Road Safety Week. Dari nadum taus nem ke Ministry of Road and Transport and Highway setelah decide ban pelong nadum daga road safety National Road Safety Month nadum taus nem sekeman. Ki program ki bakla ban pelong kini ki sibnai. Taus nem namar ke jing kot ko por gimla su ban organize pun ki rengi pelong tangi kene ke special enforcement drive nang ta kene ke awareness program nang ta driver bad ya ke awareness program nang ta kina school bad ke health cam ruk ni sele ke khasa gudik kunjuk keduk por pelong ya ke closing ceremony. Kini ki driver ki bapi target kini ki ba kumno ki tang ki banyak kali sarkar. Kene kenting ikan tup lang ibarok ki driver bat kinong nya kali sarkar bat ki banyak kali kamai bat kunjuk ro ki driver banyak kali simen. Kumang i mentas ngi long kendiat ngot ki driver ki banang ni worship program. Nomar ke jing lekot ke por ngimla coba ke por ngi pia ki ar group namta ngi bat la chai ro kadang don ni. Nta ki we bat ki group jong ki association hi jong ki taksi. Bat ki turis bat ki bos sedikit la chai. Lawan cuba tai khamsai habai de ba ni program ke jingap play jingmut habai de ba ni aware. Ke jingmut di kelong ban ngin long aware ke banyak kali ngin long kham nomar kumbi nta ki bon ki accident. Kene kelong kumbi jing mau ki driver banyak kali di menong siar. Ban kian genu ki jing accident. Kham tang ba accident ke jing sia ke bon jing do ki sem bakor ke do kham tam ni ke kamai ke jir kumjo. Kata itu gelong yang bangat itu jing dia susu. Lembang ni program ngila ban isngo tho ik pai ba tam ki driver banyak kali ki belong siar. Ngi pai kini kisngi ki mamanta kham tam masar silong ma. Re tang ki kali sa shaka re ki arsaka la bon plan bat ke jingnya khlam akor ki bapuk ki na i badang kham red kerta. Ke khubor ba kidan man pa saki. Khubor gelong bagi kena bidang bempat don license gimdi banyak kali. Bad ki bedon license ki banyak kali ki banyak kelam don akor ba gimdi ban kindi men board reti ki rules and regulation jong ke traffic. Ke jing pen sajai ke ladapi yo badlap ikum gini ki kena ki bah pokat prasnam. Jing prasna ke di kilap ban pokat prasnam ke jing sajai ki kelong ban kilap ban saset patok do ada kinyak kelam akor lagi gimdon license kat kum ke section 3 and 4 gilam pun sistem ni driving without driving license ikimi ki pa kingan em akta itu kimi ki par ngalang ki underage ingat kimi ki par ngalang ban pelong Karibhoy District Badminton Association RBD-BA kan pelong ye kelempung ile akai badminton open to all nado ka khatsan haduk khat nyau terik rempang ha State Sports Council Meghalaya Indoor Stadium umling kedat nongpo. Uba Frankie Lingdo, Presiden ke RBD-BA, ulapin benar bakini ke tournament kadai ke rensan nak kebenta ki kun samla ki bedon sap bat ki bedang sedang ban kieu ha ke jingile akai badminton. Ha kini ke tournament Adam Shah ikinong ile akai ki belami kmat ia ke jela lani ki current state player. Katarik bakat do ban pediang kerteng kan long ha neshwa ke khatsau terik rempang. Lapin bet bandon laiken hon ke men's single, men's doubles, but veteran doubles kata South House nem sheneng. I kebetulan baru ke member jangka naik Karibhoy Districts Babban Association kita dalam kat bagi ini kapal. Te shibenta kebangi la era ya committee madap bagi dan ke Karibhoy District Championship kebangi long hau new 1 untuk kasan terik aduk nyau. But kumbingila pa itu ki browser bagi WhatsApp si newspaper mapin kumbing pentip ya baru ki players ki bakwa macam mentah ni ka championship but hari ni ka competition ngidan ki senior single but double but kunjuk ka jangka veteran ro ki ba 45 above kadai tang ki doubles te kata kadai ki pentip na keleng ka Karibhoy District Babban Association. Basa kuwero kawai ngikwa ban pentip sekini players kiba deki current state players hi kat mentasin ngina ma ampnya iki mablai kalong nok kum kajing IMC ni ki players ki barang kiu chaprang ban hak senior level. Ti kata hinga ka deki state player hi ngina ma ampnya kim tasin. Tidak sina hawi ka porpat ngi sekondok pe kum ki determine kiba ngilapan bidang IP
jadi ki current state players thì nak liang ka association ni ka tu ya baro ki players yang ka rikasi jeng dia ba na garoro lakidan kila wa man simanta hari ka competition ni pelong ani po nong po NSA in the stadium but kawe ko aman pentip long let's say dan guno ki ba dan kam kajakasa ro te sobha pin ayitul pasangi se ngila wan perkhat kuno banyarap ipi ma bale se te piwan la keleng kam jaya jaka te kita pa pan perkhat kata sobha jintip te ba kin numbers ni sa IP ba pin pentip ya jing kwa ipi ban simanta hade ka competition ba hagni competition hi ngidan gin aki medal ba certificate kat bagi cash prize kan ai tang kata jintip na kelang association te Resibon. Abade baka entry fees naga association na pembet kade sanspa entry fees saka single bat siajar kadabel. Baka katrik pakhat dok pediang yakini ki nasim menta kade ka khat saw tarik. Bat da ki tu ki khubor ngila poisha ka bakut tat hadu bengde syambiang kuble shibon.